Hey, so boys, Kawe RSA from Eastern Cape, but I'm doing close and doing Mhlubi, so listen up. Yeah. Look. Yeah. Look. Yeah, bafana ni weekly game nifiki seli virgin nikabisa ngemali bani hleni petty teens Kawe RSA uyopusha umshini le game ndibambe ngezandla ngathi ndiyayiteketisa. They call me a prison because I got bars. Mna ndlala defensive ndibetha ubabhas umntana ugityelwa ngemali usephenduka ibhasi uphuma ngobumnyama sekephenduka inkanyezi isithumbu esiphilayo ekuseni ubuyiswa ngamahesi ungu-MTN udliwa everywhere you go lento kudala wayiqala awiyiqalanga ngoku suphenduka isikiki amadoda yachamela phenduka istomach out ngoba ukhupha izisu ufana no-Woolworths ngoba uthengisa ngekhekhe ungusomaplasi ngoba uthengisa ngenkomo ungumakhenika uthatha beservice ugqoka amafrontali kodwa sikela ukhefront kwaba basugrade 12 awuzange uzuvele kodwa emateksini uvela ngamawindo phenduka itaxi owner ukhokha ngenyama yomlenze phenduka uSophia refest all the dick feeds every time makuyophuza phenduka isikhafutini akanje ungadliwanga and andisazi noba nithini abazali bakuncamile njengethemba lelodwa ufike egoli yagityerwa uSusan Bolt unguTim Rapalala wonke umuntu ulala nawo unguJohn Vuligate gibela abanemali phundika umsebenzi wasemayini usufuna amadoda ufana nehot dog kuwe ngena amaRussian.